Tukiambiria seneta wa Meru Kathuri Murungi wete akambira kumurekoriti ngwe bwa ngavana Meru Kawira Mwangaza ona reke utumuri bwa mbajeti ya tiro ni ngavana rumarukite wa Meru Kiraitu Murungi. Kathuri ari wathai kumurika ngwe Kawira itethire ikiona ni ile ntububo ya nonto atumbo coke ciure uri mbajeti atabangira kuluki. Kathuri wete nende bakethabe kuluki kigina kia maseneta kenda bomba kumurika kigina kia makaunti. Boniface Mongera kato ambiria ntocio tukoborwari. Kerire mutambo joero TV mwako emwe Senator Kontemiro bona Kathuri Murungi no gitegeterete gavana Kontemiro bikara Mwangaza athire gutumira budget thirikari nkoro na mbire gutumira kwa muri 6 mwaka jotore na kumira gwitana mbere ndiro kethira kiambire ngoye kwithuritharire metho tumirwa mbesha kana oversight. Senator Murungi arwa kethira kiambire kuithio ntubo na njire wikaikaro kana state of the county address. Ndenda at least budget yeje ya previous regime etomero mwanka June this year tukiambira this new financial year leo kana the state of the address anaenda kuthithia ndena budget ya 2023-2024 inkwenda kuona mono imbina mbecha chikiri na kinyambere ithomo nyambere ba conclude ngandikira speaker kana kira ko assembly nikenda agamba budget policy statement mbere bari ikia yonde mbona urabekirite mbeza cha county kena ngita kinyandres mbombo ndina na comments kire budget yiji imbitu we expect kari kana komori joena mwaka jo 2019 urakagiteneka kana ministry mejantheru ne Kenya bono mithikale ntore kagiteneka na Senator Kontemiro na itire ntomiri kire county gokorokiri karobya bunge Kontemiro kira kiri karo kimwe ndene miaka 5 wage bombesha boko ithengo imoja hizi ni ntubo mwe puti tubukerotera muni masenators kwetu kwenda oversight fund nikenda budget ya tumika tuguinta mbesha ja national cheta county itugutetera geta county cheta county na chuo tuna budget lines yadhura mbo ichirari chinjwe 500 ningana chinji so tuena that mobility tukomba kwethura twetura vasa across the county tuitaga exactly ngwira yomba kuiteka. Senator Murungi eshoka kende kithiria gavana bakoro bara bakururinya kunukara ne guchibya mbecha cha mwingi iwo batere kwethura bekinyithia kiri kamite sipa kwethura besho kia BIURIA na ti gavana babero mutore otomere mbecha no batikuiza no batikuchoke biro byo na no Kenya Public Finance Management Act yuga yo tomo kuona issue ya telecom no kuona njo muchero akija aja National Assembly kuchoke BIURIA rira benda ya telecom onto no ole CS na ata BIURIA byawe achokiewe so ngabana ole forma ukethirwa gwatina mantu ja mispropriety ilazima je wengo apie ahatere kumagaro bunge seneti kushokera na kamite sipakiri tongero tiseneto kumurotero mobi Moses Kajwang yambire gwitangoge agavana sibedrito bakija kushoke biru report auditor general mwaka jo 2019 mwaka jo 2020 kiume ketu ititiro bakethro bakiambiria report mwaka jo 2020 mwaka jo kithirikari 2021 kamite we ya Kajwang ewe ya county public accounts committee bati bachume burubeje up to speed nikenda by the time mbeje iji ngabana bakadro bayo maira each 2023-2024 bedro bale up to standard nacho kaba ba consolidate miaka no tunda ndaitango wikinya kamete uje ya manto ambesha bategemea kera most recent bategereu nikenda bedro mbeje iji bekinyo dira 2023 onde ta general akireta report senate bedro icho bakubena chira kalente ikenda bateka imuguja miaka 3 ine thiri non tunale baba durwe goro nonga beja bategoro mwaka jo mwisho nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingine kineke mshimjo Nairobi mbita Boniface Mongera.